umuhanzi inzi ni uriya yitwa Diamond. Inde? Diamond. barabavandimwe batatu ariko ubu hasigaye umwe rukumbi kuva natangira uyu mwuga w'itangazamakuru. Iyi niyo nkuru nasomye maze intimba iranyica, agahinda karashengura mugani w'umurundi. Ndemeza ntashidikanya ko niba warakurikiye imbuga nkoranyambaga aba bagabo uko ari batatu wabubazi, ni Peter, Paul ndetse na Andrea. Aba ni abagabo batatu bari batuye mu karere ka Musanze, bakagira ubugufi bukabije ndetse kandi bakagira imyaka myinshi nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Kigali Today. Ngo suza abantu bapepera abantu bawe, abafana bawe bapepera. Yego. Pepera abafana bawe hano muri kamera. Aba bagabo rero bakunze kugenda bagaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga, bigizwemo uruhare n'abanyamakuru batandukanye harimo na Yago Pundati. Bakomeje kugenda bashimira bavuga ko yabafashije mu buzima bubi bukakaye babagamo. Nanjye rero naje umunsi kugira ngo niba warajyaga ubabona ariko utazi amateka yabo ngende nyakugezaho, nkwibutsa gukanda subscribe niba utarabikora kugira ngo amateka ndetse n'amakuru y'ibyamamare wifuza kumenya ujye ubasha kuyabona. Nguhaye ikaze. Ubundi inkuru n'ibitangazamakuru bitugaragariza ko abangaba ari abagabo batatu bari bafite ubugufi bukabije, bakagira imyaka myinshi cyane ariko kandi bakagira n'ibiro bikeya cyane bitarenze 20 nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Kigali Today. Abangaba rero ni Buhigiro Andrea, uyu nguyu akaba ari we wari mukuru muri bo, hagakurikira Rudakubana Paul ndetse hakazaho n'uwitwa Sindikubwabo Peter. Abangaba rero babiri muri bo bamaze kwitaba Imana, hasigaye uwitwa Sindikubwabo Peter. Aba bagabo bavukiye mu karere ka Muhanga nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko nyuma aba bagabo baje kwimukira mu gihugu cya Uganda. Nyuma yo kuba muri Uganda rero aba bagabo bongeye guhindukira bagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Bakimara kugera mu gihugu cy'u Rwanda bahitiye hariya mu karere ka Musanze. Nyuma rero yo kugera muri aka karere ka Musanze, ahangaha ngo bahitiye kwa mubyara wabo, ariko nyuma yo kuhagera ubuzima ngo bukomeza kugenda buba ikibazo bitandukanye nuko bari babayeho mu gihugu cya Uganda. Nyuma aba bagabo ngo baje gufata icyemezo cyo kwihangira umurimo. Ahangaha rero ngo baje kuba bakora umurimo ujyanye no kudoda inkweto. Bakoreraga hariya mu karere ka Musanze nyine ahitwa Yaounde, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze, umurenge wa Musanze, akagari ka Cyabagarura. Nyuma rero yo kugera muri kariya karere ka Musanze, aba bagabo bakomeje kugenda bikorera imirimo itandukanye, ariko cyane bakibanda ku mwuga wo kudoda inkweto kubera ko ari nawo nyine bashyikiye hariya mu karere ka Musanze bakora. Nyuma ngo manager wa hoteli Muhabura uyu nguyu ngo yaje kubabona maze arabishimira, hanyuma ngo abaha akazi k'ubuseriveri muri hoteli Muhabura iherereye hariya mu karere ka Musanze. Ahangaha rero aba bagabo bemezaga ko bahakoze igihe kinini, ari naho abanyamakuru batandukanye bagendaga babasanga. Ndakeka wamaze kwishima ndetse no kuryoherwa kubera inkuru y'aba bagabo, ariko reka nkubwire ko ibiryoshye biri imbere, kubera ko ndaje nkubwire ubwamamare bw'aba bagabo kuva hariya mu karere ka Musanze kugera ku bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ukabamenya nanjye nkabamenya. Nkubwire ngo byose ndaje ngende mbikubwira ku murongo. Ubundi ubwamamare bw'aba bagabo bwamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Ibingibi byatangiriye ku munyamakuru wa Afrimax TV. Iki ngiki ni ikinyamakuru gikorera kuri YouTube gikunzwe cyane. Umunyamakuru wabo yahagurutse mu mujyi wa Kigali maze yegura kamera ze na mikoro maze yerekeza hariya mu karere ka Musanze Yaounde.
akimara kugera hariya Yaounde rero yahuye n'aba bagabo maze abatunga mikoro ndetse na kamera. Mu kiganiro bagiye bamuha hari higanjemo urwenya rwishi ndetse n'iseko yashimishije benshi nawe urimo. Ibi ngibi rero byatumye abanyamakuru bose nyuma yo kureba icyo kiganiro nabo bafata icyemezo cyo kwerekeza hariya i Musanze. Nyuma umunyamakuru witwa Yago Pundati, uyu nguyu akaba ari umwe mu banyamakuru bakomeye bagiye bazamura impano za benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe yeguye mikoro ye ndetse na kamera ye maze yerekeza hariya mu karere ka Musanze gushakisha aba bagabo. Akimara kugerayo rero Yago yakoranye ikiganiro nabo maze agishyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Nukora ubushakashatsi ku mbuga nkoranyambaga za Yago urasanga ikiganiro yakoranye n'aba bagabo cyararebwe n'abantu barenga 1.5 miliyoni irenga. Nyuma y'uko rero aba bagabo bakoranye ikiganiro na Yago hanyuma akagishyira kuri channel ye Yago TV show, iki kiganiro cyarakunzwe cyane. Hanyuma abanyamakuru batandukanye harimo Dashimo ndetse n'uwa Legacy TV nabo beguye mikoro zabo berekeza hariya mu karere ka Musanze kugira ngo nabo babashe kuba bagenda babakuraho ikiganiro. Ibi ngibi byatumye aba bagabo bakomeza kugenda bamamara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibintu byatumye aba bagabo baba ibyamamare, ukabamenya nanjye nkabamenya kuri izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibi niyo ntandaro yatumye aba bagabo baba ikimenya bose kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa YouTube. Kankubwire ko rero gukundwa kw'aba bagabo no kwamamara ku mbuga nkoranyambaga byatewe n'ibiganiro bakoraga byiganjemo gutebya ndetse n'agatwenge kagiye gakundwa na buri wese. Ibi ngibi bigatuma baba ibyamamare ku buryo ubonye ikiganiro cyabo kwihangana byamunaniraga maze agaseka agatembagara, ibintu ugasanga byagenze neza. Ubwo ariko aba bagabo bari baraduhaye ibyishimo byinshi, ariko umunyarwanda yaciye umugani agira ati amatage n'amatindi atandukanye bakundana kandi batabishaka. Natwe rero nibyo byatubayeho kubera ko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 Rudakubana Paul uyu nguyu nibwo yitabye Imana. Bivugwa ko uyu nguyu yitabye Imana azize urupfu rutunguranye nabo batabasha gusobanura neza, kubera ko ngo ku itariki 24 nyine ahangaha ngo Rudakubana yari aganira n'abaturanyi ibintu bimeze neza. Ariko mu ijoro ryo kuwa 25 z'ukwezi kwa 11 2022 Rudakubana Paul mu iryo joro ngo yaje gushira mu mwuka, agahinda agashira kandi aribagara, kubera ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 2023 nibwo uwitwa Bukigiro Andrea, uyu nguyu akaba ari nawe wari mukuru muri bo, nawe yaje kwitaba Imana. Birumvikana ko hasigaye uwitwa Sindikubwabo Peter, akaba ari nawe uriho muri iyi minsi, akaba atuye hariya mu karere ka Musanze nyine nkuko natangiye mbikubwira. Amateka y'aba bagabo rero reka nyasubikire hano, ariko nizera ko ntakwicishije amagambo kubera ko n'aya mateka wari uyakeneye. Gusa we dusozanye iki kiganiro, reka ngende nkugezaho tumwe mu tuvideo wagiye ukunda twagiye dufatwa n'abanyamakuru, hanyuma nawe ubashe kugenda uryoherwa ukomeza no kugira umunsi mwiza. Wibuke gukanda subscribe. Imana ikurinde. Barabivuga ko nanjye nako nabyemeraga. Kubera iki? Ariko ubu ngubu ahubwo nongeye ku musitari. Ubu ngubu wowe wemera ko uri umusitari? Yewe lata uri superstar. Kabisa wowe gatwenge kazi. Nanjye nuko nawe ntuko lata muri abasitari. Iyo muri guca mu nzira abantu ntago baba bitegereza cyane cyane. Ariko igitwenge cyawe abantu benshi baragikunda. Igitwenge cyawe cyamamaye. Nabaye cyane. Ni cyane. Ni cyane.
Ikimana. umuhanzi inzi ni uriya witwa Diamond. inde Diamond